mu Bugande hari uwuhe muzimu? Uyu n'undi muzehe wa kabiri mu Bugande uteje jamu kwa Manyanaye, undi nawe twaramuvuze ubushize, babandi bagira kakageso nawe ko kugarura abana tutumugara kwa twaramuvuze nawe byarasakuje aho ngaho i Bugande. Mugira mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kwa kupenda kwangu, kwa uamuzi wangu mimi binafsi, niko tuzaturahira abakoze amabwe. Mimi video sasa mwabonye, timwabonye ko umwana yaje akenye impande akijulisha mimi ni mke wa mtu. Mimi Joyce nimeamua kupenda James maisha yangu yote. Mungu Uganda achisaidie. Imare kucivangamo isanga umwana ni under age. Ndagira ngo kanunga sobanure neza kandi ngatindeho. Ntabwo tugira abanyamanyanga gusa, tugiramo abagabo b'imfura, abagabo b'ukuri baza bategera ikintu bagashishoza. Reka mvuge kano kantu ngatinzeho. Umwana muri UN ni under age. Of course ni hohoterwa yakorewe kubera ko ari bafashe icyemezo cyo kuvuga ngo bamujana mu Rwanda ko ni Reverend Pasteur Desire Nagusuhuje, kwifurije igitondo ciza wowe bukende ndetse nawe bugorobye, kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abana muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abantu bose bumva hano ururimi tuvuga aho muherereye hose, Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimire. Turamukije abantu bari iwacu ruguru mu bibanza by'abasekuruza mu matongo ya base aho muherereye hose, Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije umuryango wa M23 AFC twirwaneho ndetse n'abarwanashaka mwese aho muri, Imana ikomeze ibagire neza kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije abanyaziya, abanyafrika, abanyaburayi n'abanyamerika aho muherereye hose, abantu bagira urukundo n'ishaka ry'iwabo ndetse bababazwa n'ibibera iwabo cyangwa se bashimishwa n'ibibera iwabo kubera gukunda iwabo. Ariko twebwe none ahangaha abanyamurenge twebwe dufite agahinda kibiri kubera iwacu, turababaye cyane, nta kiyaki dusetsa tuhatubona kubera drone zamaze abana, abakecuru, abasaza, inzira karengane zose. Imana ikomeze ibarinde bwoko bwacu, Imana ikomeze bagasanire kandi Imana ikomeze bazigame kubera ko n'ababica nabo bazopfa. Tawuzorama nk'umusozi naringiye kuvuga nk'igiti kandi igiti kizacuma cyangwa se bakagitema. By'umwihariko dushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe muri iri kanisa. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugire neza. Ndavuga wowe wakanzeho ariko wowe uri umushitsi kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwa mbere, taho tugushira tukugira mu gitabo cy'itorero kubera ko ntabwo waje kwiyakiriza ngo tukumenye, tukwereke ba sekreteri, tukwereke ababishinzwe, tukwereke kamati ya kanisa. Ntaho uri umushitsi gusa, uri umuntu nyine uri aho ngaho, ni wa wundi nyine wa wundi ni nuko. Ariko vraiment turabashimiye mwebwe mwakanzeho, turanabasuhuje, tunabifuriza gukomeza kugubwa neza mu bihe murimo aho muherereye hose. Twihanganishije abantu babuza babo, abapfushije, mukomere cyane kandi mwihangane. Kristo nyiri humure abahereze humure, muhumurike mu mitima yanyu. Twihanganishije ndetse n'abafite abarwayi mu bitaro, kurwara no kurwaza nabyo birababaza cyane. Kristo Yesu yumva amasengesho yanyu, muve muri ibyo bitanda muryamyemo kuko ntibabere kandi sinabyiza. Rya jambo rivuga ngo nta mana nta buzima, twebwe turiyo kubera Imana, duseka kubera Imana. Bibiliya zivuga ngo mu bibi no mu byiza mushime. Umukristo iyo yapfushije azavuga ngo Kristo wera wa Israheli, data wa twese, ushimwe ko habaye ubushake bwawe. Ariko umupagani we, ayiwe ndagira gute mana we isi nguye, nta mukristo. Hari ijambo afande lieutenant makanika yaravuze ngo timukaza mukanyaraza cyangwa se ngo mukayure mwapfushije, ngo mama wamuhereza umwanzi inzira yinjiramo kugira ngo abamenagure. Nimuza mupfusha muza muvuga ngo ushimwe ko abaye ubushake bwawe, nimugira ibyago n'amako muvuge ngo ubushake bwawe Mana, ni ubushake bwawe Mana. Ariko yemwe kubera ko kwihangana kwacu gutandukanye no kwizera kwacu gutandukanye, hari abarira
hari abiheba ariko abamenye Yesu n'abakomeye kubera ko yamyemerere n'imyumvire yacu bitandukanye, tukavuga ngo niko Imana yabishatse, tukifasha rya jambo rivuga ngo imbuto yeze irasarurwa. N'irindi ryo muri Matayo rivuga ngo narangije urugendo rwanje, nimba narangije urugendo, nimba ari imirimo yo kwizera ngo mbike ikamba. Muri Matayo nuko avuga. Turabakunda cyane kandi dukomeje kubashimira urukundo mukomeje kutwereka uko bwije nuko bukeye. Timubura kudukandiraho, ntimubura kubitwereka. Mwarakoze cyane. May God bless you. Muri abantu b'ibitangaza, muri abantu b'umugisha cyane. Ntabwo rero turi butinde. Nabonye itangazo Murage wanditse ribabaje bavuga ko hari akagara Australia somewhere kagafungisha umurwanashaka, ariko simzinjiramo cyane ngo mbijemo cyane, si uzanyicaje hano, siyo makuru inje kubabwira. Iyo kesi kandi yabaye Canada ku mugabo witwa Oscar afungisha umurwanashaka amushinja amakesi adafite epfo na ruguru. Final haratsinda aragenda, ukuri kuza gutsinda. Gusa ndagira ngo mbabwire ko birababaje kandi biranagayitse aho umugabo afungisha umukwe. Biteye ubwoba. Iyi si nimbabwira ngo abera barazamuwe ngo abasigaye n'abantu tubaha bakorera amahirwe ya kabiri, mutimwumva imitima igakomeza ikanangira kujya kwa Faraho. Gusa kimwe cyo no kubwira muvandimwe we babashe rero uzaha uri inzira karengane, uzira gusa guharanira kwishira kwizana ndetse no kuvugira ubwoko bwanyu. Ndagira ngo nkubwire ko ni ijambo uzire kandi kwibutse, ni ijambo rivuga ngo ukuri kuza kuzamuka stairs, ikinyoma kigaca muri esanseri kikageraho kitavunitse, ariko kiza kigera kikama kizima kibagira. Abarwanashaka mwese mukomere kukuri, mukomere kuco muzi kandi ndivuga ngo rinda neza ico wahawe. Dufite amakuru ko abanyatugara bahagurutse ngo kubera ko nta bantu ba social media basigaranye bo gucengeza bwa bugambo bwabo bwo guhakana ibere wacu, ngo bamashije ngo baratanga ifaranga kugira ngo bayobezemo bamwe. Bavandimwe, nshuti dusangiye akababaro, nshuti dusangiye urugendo ruvunanye ko kuja mu ijuru. Bazavuga ko kuja mu ijuru ntabwo ari ibarabara iharuye, ngo ni inzira y'inzitane y'amahwa. Mukomere kukuri, mwirinde kuyobejwa, mwirinde uwo gufatirana muri situation mbi urimo kugira ngo akuyobye. Ingaruka nkwibutse ko niza ku giti cawe. Ako ngako naka message kare gaciyeho naringiye kubwira abantu ko aya makuru nayo ahari, muyirinde, muyakarabe, nimara mukoresha situwaya muyakarabe, muyirinde. Iyo ngiyo ari announcement narinje kubagezaho, ariko sico kinyicaje hano, siyo makuru nje kubabwira. Turi tariki 27 z'ukwezi kwa gatatu March. Ejo hashize nabakoreye inkuru y'umwana w'umuhungu, kamwita umwana kuko ari munsi yanje n'umupeti muto ndamuruta. Umwana w'umuhungu umusita wari washatse umukobwa w'umusama, baramumwaka bamuziza ko ari umukene wo muri Afrika. Uko yabasa kose apfuye akajisho, ari amugaye hariho hose, apfa kuba gusa ari hanze tiyobora umugeni. Ubu nyine abavyeyi bamwe basigaye biteretera abahungu bo hanze ati yewe wamenye amakuru dorukanaga kera, fita akana karakuze nakagenda uzazi dushingirana twe bamanyana. Sinabonye ufite umuhungu ugeze gace gushaka. We chunga sana, mureke kwiteretera n'abavyeyi mwe, mureke biragayitse. Iyo nkuru turayikora, mbona ikozwe n'abantu benshi bamagana ibyura muvyeyi yakoze, dore ko ari n'amavideo yiwe atamugaragaza neza ibintu bisa nabi ku mugabo w'umunyamurenge. Bamwe ngo ni filimi, no si filimi, ni ibyanyabyo, Amakuru rero twaje kumenya muri iki gitondo cyangwa se uyu munsi tariki 27 nuko umwana wari wafungishijwe na se yacikanwe akaja mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari hari ku mupasteri witwa Desire wo muri Nazareth. Niho acumbitse wiwe. Nukuvuga ngo ikesi y'uyu mwana uko imeze, habaye n'iyinga ryashize ryo hirya rimare kuba
kandi ry'ejo bundi irindi rimare kuba hari mu masaa 10 nibwo umwana umuhungu n'umukobwa bumvikanye ngo babomboke, bari bamaranye igihe, si impanuka cyangwa se si ibintu gusa badiskasiza aho ngaho mu nzira ngo bamubanzura ngo bagende. Hari saa 10 zo mu Bugande no muri Kenya turabana, mu Rwanda aho mwe mwari mukiri saa 9 barabomboka baja muri hoteli bamare kuyijamo kwa kundi nyine ko abantu babombotse cyangwa se bakoze ibirori badashaka stress cyangwa se akavuyo k'abaturanyi inshuti, baragenda bukeye bwaho n'akazi rimwe bamenyesha ko babomboye banabombotse batagiriwe nabi cyangwa se batashimuswe tibabashake, twabomboye nabombokeye mu basita, nabomboye umusama n'ibintu bisanzwe mu Banyamurenge nibizo bazavuga no kwibura kugira ngo bamenyeshe ko umwana ahari atari mu boko mabi yabombotse ku bushake bwiwe. Birabaye nyina w'umwana ati ntibishoboka, yamaje wabo umuhungu guteza akavuyo wakaza yirirwa yakanga no gutaha wanararayo kubera ko havuga ngo simva hano umwana wanje ataraza. Mu Bugande hari uruhe muzimu, uyu n'undi muzehe wa kabiri mu Bugande uteje jamu kwa Manyanaye, undi nawe twaramuvuze ubushize babandi bagira kakageso nawe ko kugarura abana tutumugara kwa twaramuvuze nawe byarasakuje aho ngaho i Bugande. Mugira umuzimu haba, mugende musure mu bicaniro musenge, mureke ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho ga umwana yarihishe akomeza kubwirwa kuwa kabiri habe kuwa gatatu Nyamuhungu aravuga ngo yewe ibintu bimeze nabi, none wewe genda usobanurire iwanyu ko utashimuswe, ko utatwawe kumbaraga, wagiye ku bushake kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kwa kupenda kwangu, kwa uamuzi wangu mimi binafsi. Niko turahira abakoze amagwe, mimi binafsi mbele ya Mungu na mbele ya washirika nimeamua ama nimekuchagua wewe, avuga izina ryo mwakundanye wamwiye kubana, utakuwa mume wangu ama mke wangu. Kwa utajiri na umaskini nitakupenda wewe mwenyewe. Mumvugira ngo haleluya. Nitakutunza, nitakulinda. Kundi jambo rya nyuma riheka. Mungu unisaidie. Ukama wuzuzwa abari muri sare, abari muri shitingi ngo nuko. Ariko gibo siko byagenze. Wacha nirudie kwa Kiruga. Tugiramo n'Abanyakenya n'Abatanzania badukurikira basa naho basigaye bamwe kumva bari kurekarama ngo tuzakoraho sabu tuzatwumva bivuga, lakini na wajurisha kwamba n'igiswahili turakiza, tuzokivuga turakiza. Ibyo ngibyo bimare umwana ava muri honeymoon, bari bamaranye 3 jours cyangwa se 3 days, iminsi 3 bari bamaranye k'umugabo n'umugore mu hoteli takavuyo barya bakaryama gusa. Nakuru hari nuko ngo abana basenga n'isengesho bagaza bari kutagiye kuryama basengera urugo rwabo byiza. Umwana araza wenyine, umugabo arasigara. Niyo makuru atariho umukungugu, atariho siweji, atariho pampa, amakuru verite ukuri. Umwana araza, umugabo arasigara aho bari. Umwana hashike niyo ya video sasa mwabonye. Tumwabonye ko umwana yaje akanye impande akijurisha, mimi ni mke wa mtu, mimi Joyce nimeamua kupenda James maisha yangu yote. Mungu nisaidie. Birababaje, reka ndeke guseka, birababaje. Araza mare kuza niyo ya video mwabonye cyo nabakishije mu kiganiro, umubyeyi yakurura umwana kaho umwana akoze kiteye isoni, kaho umwana ashinka amaberi, kaho umwana yakoze ibintu bidafite pfo na ruguru bigayitse muri societe y'Abanyamurenge. Nukuvuga ngo kino kibazo cabo UN y'Ubugande yacivanzemo, imare kucivangamo isanga umwana ni under age. Ndagira ngo kanunga sobanure neza kandi ngatindeho. Ntabwo tugira abanyamanyanga gusa, tugiramo abagabo b'imfura, abagabo b'ukuri baza bategera ikintu bagashishoza.
reka mvuge kano kantu ngatinzeho. Umwana muri UN ni under age, of course ni hohoterwa yakorewe kubera ko ari under age, ariko mbibutse ko uno mwana yabaye mu gihugu cy'u Rwanda, yakibayemo, agira ID yaho. Reka nibutse abantu cyangwa se mbaza abantu bari mu Rwanda, abantu bari mu Rwanda muri commentaire muze kutubwira, babahereza irangamuntu mufite imyaka ingahe? Mufata indangamuntu cyangwa se indangamuntu, niko abanyamurenge baza bayita indangamuntu. Abanyarwanda ngo ni irangamuntu. Muyitanga ku mwana ufite imyaka ingahe? Cyo ni kimwe. Ikigira kabiri, abazifata mwege muzifata mufite imyaka ingahe? Uyu mwana ko afite irangamuntu kubera system trick zigzag nyine abantu bose baza bakora, aho yaje mu Bugande ari impunzi, ni umumineri, of course bamuheza imyaka bashaka, bikaba byiza bifite n'agataye gatoya. Noneho habe nanje ukunguku mbaye nkamukora bwanwa n'umusatsi kagenda navuga ngo mfite 15, narakuze namwoya amata, nakuriye mu kiraro, n'umubiri wanje mfite kenza, bo yandika hageze umpohotera numureka ndi under age mineri timunkora kandi ndi gisaza cy'imyaka 30. Urumva ibyo birabaye, UN bijemo, urubanza rurabaye, bigaragara ko umuhungu atsinzwe kubera ya myaka iri ku bipapuro bya bintu by'impimbano abantu bose bagira baza bahimba bamwe na bamwe. Umukobwa nibwo bafashe icyemezo cyo kuvuga ngo bamujane mu Rwanda ko ni Reverend Pasteur Desire wa Nazarene. Umwana aragenda tiyaca panya, aca ku mupaka, aragenda aca ku mupaka. Ndagira ngo mbabaze abantu baza baje mu Rwanda, urashobora kwinjira, urashobora guca gatuna cyangwa se nani nta byangombwa ufite? Jamais. Urinde witwaje iki? Ufite ubuye butunzi? Ufite irihe zina? Umuntu wese ku murongo erekana ibyangombwa byabo. Ibyaba expired ni case, ibyo udafite nawe kera udafite ubwenge niwe wohaje. Aragenda aca ku mupaka no mu Rwanda, akaba ari mu nzu y'uwo mugabo umushumba dukunda tunubaha uyoboye itorero. Ese we aho ngaho nta kantu katarakabera yakoze? Bizanye kuri abantu bakundanye, amanyanga arabaye mu miryango, bacikishije umuntu, aho wowe wakamaganya ibyo bintu, aho gutanza icumbi. Amakuru twahawe n'abantu bari imbarara mu muryango w'umukobwa, nuko umukobwa barakamupangira umuhungu wo hanze wikundira agatama, ariko ngo izo ntaco bivuze kubera gusa ko ari hanze. Umuntu wo hanze ntanengagira, nta munyamafaranga ugira inenge. Umunyamafaranga iyo afite amajigo ntuzi yabona, umunyamafaranga iyo ari igikuri ntuzi ubibona, umunyamafaranga iyo ari imiraze ireba gutya ntuzi ubibona. Rekare uzuje kumuramutsa akagukubita ifaranga ukamubona ubwiza. Umuntu yagoye ifaranga asobona ko ari mubi, habe niyo bafite ijigo rimeze gutyo uzubona ko ari mwiza, kubera ko nyine money talks. Amafaranga aravuga. Ikinanira amafaranga, icananiye amafaranga kuva isi yabaho, nuko umunyamafaranga ataratega indege ngo agende aramutse Imana birigwane agaruke avuga ati mfite icyo mbarusha. Yego murabiturusha, ariko yo mupfuente muzamubijana, muzamubisiga bikaribwa n'abatarabikoreye. Nabyo ni byiza gukorera abandi nyine bakazayarya, nabyo ni byiza. Uyu mwana tubwizanyije ukuri, turetse ibintu bya rumazi n'ibintu byo gushigikira amanyanga, uyu mwana w'umuhungu James ko ari agahungu keza. Nabonye muri commentaire ngo nagahungu kamaze isoni gukotanga amata mu bashitsi. James ni umuhungu mwiza. Ikigira kabiri c'Imana yavuze kuri James, ataraba n'urusoro mu ndanyina azokiba. Hari umugabo wabwije aravuga ngo ntabwo ibibazo byobuza umuntu kugera ku masezerano ye, ntabwo indwara zo kubuza kugera ku masezerano yawe, ntabwo abazakurwanya bazakubuza kugera ku masezerano yawe, ntabwo abakwanga bazakubuza kugera ku masezerano yawe, ntabwo ic'Imana yavuze kizakiba. Uyu mwana yego muri UN mineri, ariko mu byangombwa byamwambukije umupaka ni umukobwa ushakwa, ni umukobwa ukwifatira umwanzuro.
ibyo bintu harimo icaha ku mukozi w'Imana wemera agashigikira uburiganya nkubwa akavuga ngo umwana naza biwanje. Iyo uja kuba uri umugabo w'umunyakuri w'umukristo wavuga ngo uwo mwana ntazi wanje nimubareke babana, ariko nawe ukabishiramo akaboko wa supportinga ikibi. Kandi ejo nimwe muzamwigisha abantu ngo ubwami bw'Imana buraharanirwa. Ese we ibyo wakoze kuraharanira ubwami bw'Imana? Uriya mukristo wawe James ushigikiye ko bamwaka umugore iwe uko ntumukwajije cyo si cyakoze. Niyo mpamvu izamabwira ngo insengero nyinshi zimwe na zimwe z'iki gihe n'iz'umuryango, si insengero zijana abantu mu ijuru, n'iz'imiryango. Naje umunsi nzotibuka Kentucky gutya nzafungura ikanisa muri Kenya cyangwa mu Rwanda cyangwa mu Bugande, mpfa kuba gusa sponsor nishura ikibanza, sonorisation, ibisabwa, abaririmbyi baza bavuga ngo Pastor Ndakisa ngo ejo azaza nza nambara ikoti kuva kwa mbere kwa mbere n'amakaravate mpindura, ingendo nyihindure, maze muzore ko ntumuzanyubaha. Niyo mpamvu amakanisa amwe y'ubu nyine n'ubucuruzi. Mwene wanyu yageze hanze akagufungura ikanisa, nta muhamagaro ufite, nta mpano, bla bla, ntabyo. Gusa kubera ko ufite sponsor y'ikanisa, mufite ibyuma bigezweho, keyboard, drum, kitari, kira kita, abacuranzi, abaririmbyi b'abakongomani barahari bazi kuririmba. Mwamara ngo ngwino inzu y'Imana. Si inzu y'Imana, ni inzu yo mwanyu. Vuga ngo inzu yo mwacu. Mwebwe muzohindura amazina. Muzamuvuga ngo ese wazaje muri rya kanisa ryo mwacu. Ko murigisha iki? Ijuru ni ry'abami. Ijuru si ry'umuryango. Ijuru reka mbatangarize, ijuru ntago ari ryabongera. Ndivuze ga? Ijuru si ryabongera? Ijuru ni iry'abizera, ni iry'abaharaniye iyo ntebe, baharaniye urwo rugamba bagatsinda mukuru no mu mwuka. Mushumba rero twakugaye kandi cyane. Abakristo biri kanisa ibihumbi 70 biteranira hano bakugaye, bavuze ngo icyo ni icyaha wakoze tigikwiye umushumba, tigikwiye umushumba habe na buke. Uno mwana ucumbikiye afite igisebe cyuko mwamwatse urubavu rwiwe. Uno mwana wasigaye Bugande afite igisebe kuko mwamwatse urubavu rwiwe. Aho yakage mu bakozi Imana ngo bamuhumurize, nimwe mubirimo. Iyi si bamwe ntibazi ko yarangiye. Abera barigendeye, hasigaye nyine abacakura, abakunda utunyanga, abakunda amacenga. Nimba umwana yakundanye n'undi ikibazo kiri hehe? Akishingira kubera impamvu wenda zuko erega twese ntago dukunda ubukwe. Je narabukoze, ariko wowe ushobora kuba utabikunda kandi tuvukana ukavuga ati jewe nta mwanya w'ubukwe mfite, nje nzabombora. Bose ntago babukunda. Kandi muzareba ingo zibayeho neza nyinshi niza babombotse, zibayeho neza niza bakoze amakwe nazo zibayeho neza. Rero cyo kintu twakigaye, cyo kintu cyadukomerekeje, cyo kintu cyadukwajije. Umwana ahantu hari tugire ngo ugiye kumuhesha amahoro, ugiye kumwongera ama stress. Ese diaspora wowe wayo upatana n'uyu umwana bamaranye iminsi 3 ari umugore n'umugabo, ni iki kindi ugikeneye? Reka gutwara umugore w'abandi, shaka uwawe ufite amafaranga kandi ngo ifaranga ngo ntacu bitazarikora. Nyine gira ico ukora ubona undi mwana mwiza w'igitangaza. Urekane na Joyce wa James, Joyce Bishop Wayineza avuze kumugaragara ko Joyce ari umugore wa James. Ndabasezeranyije izuba riva atari mu kizima sinijoro. Ayo makuru yatubabaje kandi cyane. Hari ibintu bimwe biba abantu bakabirebera bibera umwanda nyine uri aho ngaho. Abana bakundanye muzorebe abana b'abakobwa batewe amada bakabyarira iwabo, agahinda bagira. Kandi uwo yimuteye abamubwiye ko bakundana, yamara kumubwira ngo wanteye inda ngo tindaye wacu uzutera inda naje sinavutse. Ibintu nk'ibyo biragayitse. Ibyo turabigaye kandi cyane turabakunda.
muhinduke. Reka tubabwire ngo niyo makuru twari tubazaniye, wowe atareba ntuyumve, ariko wowe areba uyumve, ni ingenzi. Turabakunda cyane, ibihe byiza mu mutima n'amafaranga mikofi, mwakoze kuba natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.